شر سوریه و هر وسا شر کودبیجن دولت اسلامی بابت سرکی دمینه د سیاست در و امریکا دا. هندک خالن سرکی دبن بابت مجتمرا نیفبر کاندیدن خود داناینه بو سرای سپی. بربجار کماری دانالد ترامپ یه پترج همیا پشتوان هنه گفت داین نافبرینا میلیتان داعش دیبیته یه کمپینگ گاواوی جبو پاراسنا امریکا دجی ایرشن تروریستان. من تندی پلازمه رضا ما ایدی وگ نتوانا هتا گرتن ما او رضا پیدوی نمایه اگر رضا ما بنگرد ام ده بهستر بین ام ناهلین اف هنده ببید رکبر سرکی ترامپ سناتور تکساس تد کروز دگل ایرج برن آسمانی دایا ویگاوی اوباما دناورا 15 حتی 30 ایریشین عزمانی بریوه دبه اف درفتک تایبت بو سیاست دروا دوی ام ایریشان بهتر بهیز بکن دوی ام کردان چکدار بکن و شر داعش بکن لهر جهی که اولی بن لی سناتور فلوریدا مارکو روبیا دبیجه یا گرنگ هیزن پیده یه نیو نتوینه هێریشن ئاسمانی بژارەیەکەش بۆ شکاندناوان لێ دەبێتن ji aliyê hêzin piyade vebe û ew hêz divêt ji erebin sunnî bin. روبیا هر وسا داخواza گۆڕانکاریya rejîma Sûriyê dike. Lê Cruz û berbijarê din Yekûmarî Rand Paul dijî wê hindêne. Di nêv beroberbijarên serokayetiyên Demokrat, Hillary Clinton daxwaza kampêneka bihêziya leşkerî dijî dewleta Îslamî diket, lê ew naxwazît gelek hêzin Amerîkî bejdar bin. داعش دخوازه لشکر امریکی دیسا وگره روشلاتا ناوین. او دخوازه لشکر امریکی خو بکن آرمانج و بوان را شر بکن. او جی درفت ده داعشی که بانگ تبلیبون شر بکه. رکبری وی سرکی سناتور ورمانت برنی ساندرز دگل بوچناوی دانیا که رژیم سوریه بهت گورین. ئەسەد نینە و عێریشا دەکەت لە دژی ئەمریکا لێ داعشن و داعشن دەبن ئارمانجا عێریشن فڕۆکین فەڕەنسی و رووسی یا هەری گرنگ نەها بۆ سیاسەتا دەرڤە و سیاسەتا لەشکەری ژناوبرنا داعشە. جان فورچیی دبیجه خما تروریسم نخواست مدرولا کامازن لی کمپینین هلبجارت نهبه. سباره تروریسم دما او هزر دکن بگن امریکا او دبینن داعش سر امریکان جدیکت یان جی هرشان دجی پاریس و سان برناردینو دکن از بیجم کماری دخوازن پیشیه لوی هنده بگیرن. حتی نها بابت آبوری دی کمپین دایا گرنگ بو. لی دراورگتنا داوی دا خویایه دنگ دران کشه تروریسم و پاراسنا نتوی شهمی بابت اندن گرنگ تر داناینه. هر از خاندان دنگ امریکا.